Dito'y drama tayo. Duming, mabali namin. Agtuglepak mo tan ugok. Mabalin nyo malat ng ti aguldag dito at idlog at ugaw kagawad. Wito, panawan da kami latan dito kadagiti padak a barangay tanod. Saan? Kadwan kayo nga grundain ton alas 10. Iso ilidipyulat ta ditan kagawad. Sa bagay, gagangay lang tayo pa nagsuysuyab ko. Sa anak madla makaturog no igagarak ti maturog. Isa mistik ti ibagbagada itiliklik-kodak at uglipak. Kunadang nga rin, aman naturog kayo kano. Kasta ti amuda, gapoy ti daras ko amay rin dito. Ngam saan dalang mo, akasla sa anak mo tila nakaturog. Kasta aya kagawad. Hoy, bidot ti panay pagarop ti daduma aman naturog ak, iso salutak. Sarigag paiso na jay. Umanag ka ng pangit at ibigin mong tunay. Wala na tikanda. Ano na jay? Umanag ka ng pangit at ibigin mong tunay. Nagarawa na. Agtutubo. Sino nga tarag kita? Bayarasin niyo mo ta. Wait. Nalipata pa. Ako ay kagawad. Dagiti agtutubo dito yung barangay dagiton. Nagbubunggoy naman nga tan Rabi eh. May parit kagbubunggoy ti rabi eh. Surutan niyo. Amangan nyo sanda nga amo. Bueno, amangan nyo amuda. Aging di amuda na nga kagawad. Maditi kasta na. Mas lakit din di na kabilangan na tao nga opisyal ti barangay. Jakman amo, kadakwada. La. Mapantayo dito outpost kakadwa. Umay dan samot ti outpost. Ayun kagawad. Dagita doon. Come on. Ay, anda kayo mutgayam dito yung outpost, kagawad duming. Why? Kanda kayo. Anya tararamido nyo dito eh. Kadi kayo pala agawin ka na iti babalayaw. Kuang kagawad, makitinulong kami ngagtanod. Nya? Agora kayo. Manot taon niya. No siya? 20 kon. Uray mo't nagito kakadwa kagawad. Lalakay kan, babagatan. Saan kami na minors kagawad? Uray pay. Sana nasayar dahi ta apa nagbubunggoy yo. Di yo kadi amo amay parit dahi ta. Damot distancing, kagawad. Bunuti ko na nendo kagawad. Dumot nyo. Alor, tinagan mo. Kwa. Adora, tinaibunyag anagan ko kagawad ngam. Ador tinagan ko iti sirok tilato. Amo masawon ti sirok tilataw. Agkarasakitak ka no, hindi ubingak kagawad. Iswa binunyagan da kiti sa bali anagan. Iswa dayta. Ador tinagan ko. Adda gumwa po ak iti dayta anagan ko. San ka di? Anya? Alan, kagawad. Palupusan da kami na makipagtanod. Mala, makamu kayo. Hanggang magandad kayo. Kita nyo ti protokol ah. Kayat nga dantukit di ag positivity COVID ka na kayo. Awan, kagawad. Tawan mo tada COVID na kada kami. Saan tayo nga mo? Mga no, dala dita nga karkaradap ti COVID nga agsapsapal iti komputer na. So nga, anad ah. Wan, kagawad. Nagloko na ganyan agtutubo. Sandak asinardayan alinamlamyaw. Ayun nga napanugod na kasyakon kagbati diti outpost. Inkisim sakit din italo dugaw ka makaturturo nga ka. Ay, sa bagay. Nasaya at mo, tadaragilay. Saan ako na nakipagronda? Makainanaak. Ay. Urayak na ganyan nagrundang agtutubo.
Mayat man, nagan ti bukbuklan na nga asosasyon na. Nagiti anak tinagbugsutan barangay. Ay, rasaya lang. Nagpali na pagwadan lagi siya nga anak tinagbugsutan. Ay, Good morning, Chairman. Good morning, Mat Basang. Ni Chairman mat. Nagtaurak gyam. Basang ko na dakit din. Naglapsat ka balasang. Say-sayangam kidin. Please, Chairman. Aset ko da ito ya pusturak. Ngala, sige man lagin. Ita, anya ti maipaay mi kadakayaw. Kaya't mi ti makatulong dito'y barangay tayo, Chairman. Kat da kayo, ti mangibagan no, anya ti maitulong mi. Napintas man dayta. Maragsakan kami nuadda kas ta panggipyaw. Kas naibaga kon, Chairman. Kaya't mi ti tumulong. Tikang runa na problema dito barangay kat cleanliness kanti pan nakapapintas ti barangay garden. Wow! Ti barangay garden laangan, Chairman. Anya? Da kami ti makaamo iti pan nakapapintas ti barangay garden. Ag project kami. Mayat man. Wen, Chairman. Ipakita mi man matilaing mi. Da kami nga agtutubo. Tadi kat ibagbaga dagiti daduma awara kami la dito'y barangay. Ala. Palubusan kayo. Papintasin niyo ti barangay garden tayo. Agdalos ka nagmula kayo jay. Makamu kayo, no anyo ti amoy anasaya at ngarami din niya. Ayos! Thank you, Chairman. Gundawa yu daytan amang ipanaknak nga damot amuyo. Wenno kabailan nyo nga aramidain para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Namnamaan nyo dayta, Chairman. Da kami nga anak tinagbugsutan ti agbalin a pagwadan ken idol dagiti kabarangayan. Nay, imbag manadora. Idadaluam dagita kakaduam hagdalos dito'y barangay garden. Hey, Ador, kunam kadilatan, Manang Rosa. Ulo, talaga kayat mo ti agbalin alanake. Lalaki ak mata talaga, Manang. Ay, pudno gayam ti bagbaga dagiti sutil. Binaliwa mo ti kinataom. Kumpurmi pakaragsakan ti tao, Manang. Naragsakak, no awan mang konkontra iti kayat ko pagbalinan. Ay, sa bagay, husto ka. Ada ayam ngamin maragsakan na makonkontra. Talaga mo makadisnugak pa ikot nga taa. No, agsob-sobra na giti kontrabida. Nay, ay, madia, makabasol ka. Makasarak ka iti kaapam no kwa. Nalawaga dagiti sutil tagsapsapol iti kaapa, Manang. Wanan niya. Kati bagbagakon. Di kay tun mas daang no adda mapasubsubak. Napintasan ti garden tayo, Ador. Talaga napintasan na. Tanalaing tayo anang design. Mayat. Landscaper tayo mo gayam. Mayat ti ornos dagiti agsabong amasetas. Saan la amasetas dagiti inmula tayo?
At dapay natnata. Mayat ti kastoy na panunot tayo. Idayaw da tayon ton nga anak ti barangay nagbugsutan. Ket sika, ti ad-ada ama padayawan na do. Sika ngamin tinakapanunot iti daytoy. Datayo amin na. Saan na siya? Datayo amin na nagtrabaho ti mapadayawan. Uy! Nagpintasan tinamayan nyo dito ading sexy. Nagpintas to'y barangay garden tayo na. Asino tinawagam iti ading sexy? Sika, Budoy. Sika, sigamat ka tika seksyan kada kayo amin na babalasang dito Ay, sa... Ay, sus... O, anya. Mang sutil ka pa Parlisak ti panang pasubsubgugan ka. Aglablabos kan lakyan O, anya. Di nakpilitan namang tutut kan Kaya ka. mo. Tabulbulwan kan, ha? Aglablabos kan. Pagbabawayan to na yung narabin mo kanya. Wala. Agdardaran tabibig mo, Budoy. So, Nasubraan mo na do. gungguna na. Pag-aayat na klaso tilinday na. At danto aldaw mo kanya, Kadora. Ibagam, no kaano day tangal daw, tapadaanak. Intur ka, boss. Anya? Kabos? Ha? Kaano day ta? Tamagam kan apong mo agkabaw. Dito. Nasubraan mo do. Amangan nabalsan na ka. Di ipakita na tiling na. San naklakit di apat ang likodan? Mamin ano mo't lang tasay ko niya langgom. Anya? Maaramid mo? Abay ka din na san? Ha? Awan mo timadi nga raaramidot kan kwa na. Ngam no apay a pag-aayat na kasutilan. Nang pasubsob at talaga? Wan, Manang Rosa. Nasakit unay tinakam ni Budoy apim manaw iti garden. Ay, pinaypay so ni Adora timbagana nga amangan no adda pasubsuban na. Nang pasubsob at talagan, Manang Rosa. Ay, hanyalakit ni Adora. Naglaka mapikpikon. Amangan no may nakaireklamo dito barangay office di pinasubsubam, Ador. Umayla nga, chairman. Kayat ko pa ya. Kumaitan. Nakarit ka talaga. Gaputa da ikarkarit ko, chairman. Ngam, di ka unay. Ang mga nulibaten na ka. Napigpigsamot lang dayo dayo dyan, ngam sika. Naandur siguro. Ngam, saloy mat. Di mo ibaga sa loy talalaki dayo dyan. E dinto taoray agan ano kamay, babae kalata. Kumusta dyan, leader yo, insyang? Saan nyo matakadway ta? Napuyatan sa kano idirabi chairman. Kastamat ti ko na ni Apong na. May taman pa'y. Kito nakasalsalukag day jay. Mas daaw kami nga rod. Sigun kini Apong na. Addan sa kano sa nga ili na idirabi Aya! Nay, sino nga tati sa ngayon na? Amangan mo't no na amiris nan arumbang ngagbalinan anapudno iti bagina. Ang mga no agbalinan a babae, ti kayat yung asawan, chairman. Exactly what I mean. Ang mga no adayo ang mapasamak, ti kasta, chairman. Lalaki at talagang tirik nana. Kat no, ar-arman na. Kasta. Wan, chairman. Okay. Agbarem kamat ngarag. Salsala aklatan ah. Jakun kontraan. Takagura na launay ti makun kontra.
Kampay ide, kayat ko. Dakmot kayat ti makirelasyon iti padak a babae ah. Tawon mo ta. Lalaki kan babae tag Paris. San kat a babae kan babae, wino lalaki kan lalaki. Un mo, Chairman. Sayang. Nagwapon tupay ni Butoy. Nung apay a pinasubsuban na kiting. Apay nga main, nakasla kagura na unay ni Budoy. Agaram samot nga men. Ay, so, madlagayam ah. Babalawak mat ngamin ni Budoy. Nagado dita a babae. Dayjay pay lalakyan ti pagayayat na ngas asitgan. Di pa'y lakit si kakumanya. Un nga rod ah. Ay! Un adagosun ano arman nag-Chairman. Tirigat na. Kayat nan sama ti mapabainan kan mapasubsuban. Day talaang. No di pay laagbalaw. Ang mga numapusin tupay kat amin a pamarangnan Chairman. Apay, agpasubsod to pa'y nga ta. Di tayo lang mo Chairman. Ayan ni Adora, isyang. Saan pa'y mat nga imay dito'y manang? Adala ko mapapirma akan ko na. Addan sa pa'y laychay balayta. Tinsamam umay dito yan. Manong nga rudan, manang Rosa. Sana balik. Adda kami mat amang kitkita ka na dito'y mulam eh. Sige, naman kita ni Jabalayda. Isunok lang ni Adora kadagiti trabaho na dito'y garden, insyang. Anya? Isunom ni Adora ako na Budoy. Awan man ang Rosa. Kaslamom ti ayan ni Adora, Budoy. Medyo. Uy, addan sakit ilimlimod mo Nagkidawa kiti pamakawan na iti panang sutsutil ko kenkwana. Ay, nasayaat Kasta, tirumbang Budoy. Hukat, ayan na nga rodan. Day di balayda. Isungarod gayong mayak dito, itasak pa lang ti kadwayo. Ayan di bagbagayo anakali a pagbasuraan? Ay, dito'y. Sige, titinulong kayo dito, ya. Wan manang, papintasan mo ito'y barangay hall. Naragsak ka, Budoy. Gaputa manipod ita, maibilang akon kada kayo ang maawagan iti anak tinagbugsutan. Ay, ni, kunaklano awan tao. Ay, ne. Ay, imbag man. May kamak pa makakita kan ka anak kadaster, Ador. Ay, kuha. Adora, kunam lata kanya kun manang. Nay, saanan nga, Ador? Saanin? Ay, maragsakan no. Gusto jay imbagbagam kanyak manang Rosa. Babae ak tulata. Uray agan anuak. Kawan mait. Ay, sumra ka ba'y gaya manang Rosa? Ay, uray saanan. Pirmam lang dito project proposal mi a farmers. Apakairamanan yung agtutubo. Nairaman kayo ngamin dito kas anak tinagbugsutan barangay association. Ay, sumra ka ba'y manang? Alaman laangan. Sa bagay, sa nga pulo ako piyaday ta. Hala, pirma amon. Hey. Ne, apay dagita. Ay, ala. Ijakmut gayam na idalimanagan. Ay, kababain pa yan. Agsuksuka ka iti. Santol? Wen manang Rosa, pag-aayat ko at talaga. Kastoy gayam ti. Tiyan niya. Kababain nga ibagangam. Mamwam tumat lang manang. Iso nga, ibagakon. Ha?
Gayan ayat kamin kan budoy ket daytoy. At dan ebidensya iso nga kasar kamin ton. Oh, agbay so? Wan manang Rosa, ket da kayon to ken kagawad duming at ikang runaan nga sponsor me. Ala! Kasla saan nakamamati? Mamati kan manang Rosa. Gapo iti grupo me nga anak tinagbugsutan. Daytoy. Agapunton tinagbugsutan. Ta adanton anak me ken budoy. Anak tinagbugsutan. Anak, anak tinagbugsutan barangay. At anto pa'y apo ko nan. Anya man lang yan na tagtagainip ka. Ay, tagtagainip lang agpaiso. Mabalin amin. Doming, mabalin amin. Pumirot latta ti protokol iti pandemic. Sa bali manan ti may padamag. Delta variant kanumanan ti naisangpad iti pagilian. Nakarakaro kano da a virus. Tad adamanan asa na madmadlaw no kumpet iti tao. Samsan ngagpatinggat ti kasti akasasaan. Ay, kasmat lang iti sana pa nagbali ti kasti akustumbre. Atong galasang huwag ti laptop ko. Nagsaya ba? Makaturturog akla akalayaw. Oh, Dom. Anyan, tauray mula itangat ti panagsuyab mo. Rosa. Ala, Dom. Adda ka nun dito'y Santa Disgracia di Delta variant. Uy. So nga stay at home tayo lata. Ngamnay, awan ti stay at home kada kami kananang. Wala, pumanasya kayo, Mike. Sana bali. Kadito'y lang mo't aglawlaw ang masakupan ti barangay. Kumusta nga paison ti banag ti organisasyon niyo a farmers? Nagitay garden, kan pagpatubuan da iti uong, nagiti kakadwayo. Kumusta na mo tayo? Sadot, nagitidado kakadwa. Anya? Naalibtak dala idi nagrugay, tada naawat da nga ayuda 5,000 a pesos. Nga may dinakawat dan, awan dan. Napalandan nga eh. Si madot dan Ta ultimo dagiti paghungan nga inrugrugi me. Awanan, tinang itultuloy. Iso nga, makapaawan ka, nas dagiti kakadwa babae. Iso ang maumuma akon. Ay, mali Di ka mamuma, tas ikati presidente da. Ipakitam ket di productive ka, tapno may ganyo da. Nay, daytan sa ti productive, Dom. Ay, Tinasayaan. Iredep mo ba, tapno di ka agdudurkong amaaldawan. Kitaan mo, adaman sagpawan tayo ti bulong parian. wow. Uong. Imbag man, dadala tagtubtubo. At dalata, tano na saya at ti panang taripato, abutin dati 5 aging gat 6 abulan nga adala tagtubo. Aya, Wadom, kasta ti kapaot da no mataripato, adala tama tagtubo. kunak man. Isu malagaya.
Saan nga ipalubos ang mamagaan? Tapno agtubo amin ti similya ti uong anay mula kadagiti fruiting bags. Mabalin mo sa akin timang seminar, may papanit ti mushroom production. Anya? Mabalin mat. Tanaisuro kada kami, no kasano ti pan na kamin tinar ti pag-uungan, idinapan kami nagatindar iti libre a seminar workshop in State University. Makulang aro da productive ti organisasyon niyo, no? Ramidan niyo tinadalyaw. Wana, iso na laang ta. Antarigrigat na. Ado tinaskan nga isagana. No, pa'y basit ti paggastusan, no nagagati tao. Organic pa'y hindi Basit lang ti puno na kwarta. Wan, taado ti mabaling nga aramidan a fruiting bags. Kastaya, Hundom, ado ti mabaling nga aramidan. Kas kumaititaap. Nagbunutan iti nyog. Bulbulong ti kayo. Kan bulong saba. kastagaya. Wandom, narigat la ti agisagana. Masapol nga do ti agtitinulong. Narigat mo lang aro ti production na ita. Diyay pa nagaramit iti fruiting bags ti medyo mabayag nga isagana. Kasta? Marigatan ti may salangag trabaho. No bulbulong ti aramidan a fruiting, tagtadan iti napino. No papilmat, karti-kartiban. Agasam nga'y, uras mo't ati ibusan dita. Narigat gaya maya. Isumot lang nang ina ti uong. Ta narigat ti production na. Wan, ngamno ti kayat mo katagpatubo lang. Mayat-mat. Maparuwar mo tinaigatang ka dagiti fruiting bags. Hangam, depende mo't daytay tagpatupo. Masapul at taripato na mo't lang, Kasano mo ti panang taripataw. Padamagan dagiti fruiting bags. Saan aliwayan nga sprayan, tunggal bigat kan malam. Natrabaho talaga. Ang nalakala daytan. Dayta lamang spray mo't tan. Sa bagay. Manumot lang minutos, hindi pa nag-spray. Wan, ngam depende man ang dayta iti kaado ti fruiting bags nga sprayan. Una niya. Ayat. Napintas ang negosyo na mushroom production. Ag negosyo ta ni di oong. Ay, Rosa, nagmayatan din na panunot yung negosyo. Ay, ni manduming manang iday. Iso tinagpursige nga order kami iti ado ang fruiting bags ti uong. Ay, ay, nakaayayat da. Nagado, ti agtubtubo. Agsasaro no ang mabalin nga apitan dagita Wan manang, talaga nga agsasaro no. Tasaan may pinaggigidan alino katanda kita a fruiting bags. Ay, kasta. Wan manang, nalakalang ti trabaho iti panagpatubo iti uong. Tinarigat kat ti panagaramit iti fruiting bags. Nangina pa iti kada kilo di tsindaan Iso nga rod analaklak ati panaglakom tapno makagatang matagiti daduma. Nana, agpatubo aksamot ten Katuan, ibagayo laang no mano apagpatubuan ti kayat yung agatangan, tayawag tayo. I-deliver dadagos, manang. Mayat man bakit? Adamat serbi ti kinamanagapal mo. Ado da ito naalamon nga oong. Managapalak nga agpaisaw. Ngam saan nga apal adakay Anton. Uwe, namukda ita. Gamamangan umay tuman ni kumari mon amutya ama nagsiguradon. Iso nga ro, ti padpadaanak. Pagpadaan dala iti asawa na ti kinasadot ken kinamanagsigurado. Naisim da iti libre. Kasano adida na isam iti libre, kaawa mo na talga da pagtrabahuan da. Ay managsulusulit dalaw na awan pagbayagan da pagtrabahuan. Ket, anya ti awag dita. Di mo't sa doubt,
Ay talaga asadot Tagtumpungan dalakit din. Imbagman taawan anak da biyagan da. Ay nuadda lang ata jak lamon. Matay da nakamulagat Matay da iti bisin. Ay kasano. Ilakom di tataduma di taong. Saan tayo ang maibus da kita? Adan tuman mabalinan nga alaan inton bigatay. Nga ron, mayat ti pa nagsasarunuda. Insuro nak ni Rosa iti teknik. Tapno adalat ang mabalin nga alaan iti inaldaw. Sus, imbagman. Nalaing ni Rosa. Napangarod na ki seminar workshop. Dahita tinaadal da ijay. Ka isumot ti aramidan nan. Insuro nak ngarod. Sige. Ilasin mo nga ro din ti may lako tayo nang isursor. Di ka mabahin nga agisursar. Naku, ba't ka pa yun ko? Kwarta dahi tanod na gumatang, bakit? Dahil titibayad na, Anton. Ay, agyamanak na nasupeng. Ayos. Nalakok amin je uong ni bakit. Maraksa ka na, tadamot lang ang tumula detar aramida ni Rosa. Dapat na pinta sa binanag jay kinaapal kan kinaagtutulad ni Iday, nana. Ita, pag numnumaran nan jay inapalan kan tinultulad na. Saan na ta? Kasi umapal kan tumulad na napintas ti panggap ti tao, Anton. Basta mati ko nana. Unmat. Itultuloy yukit di day ta, taday ta, ti may sa panggap ni Rosa. No apay, apagibibusan na itan iti oras ti organisasyon a binukalme. Isuro na kadagiti mayat nga agsuro, dagiti madadal na iti pakimit-mitingan kan pakisimseminaran na. Kasta nga ron ti ko na ni Iday, nana. Sige, nana, saan akong ngagbayag? Inaktulungan ni Iday nga agsibog kadagiti pagpatubuan iti uong. Kasta, agtinulong kayo nga agasawa. Dahil ta itan tinapintas nga ramidan nyo. Tanang rikapkat nga ron, tisigo ta pagtrab-trabahuan nyo, gapo iti pandemya. Wan nga ron, nana. Sige, nana, mapanak pa'y. Nagadun na kitang agtubtubo. Wen, tikang. Inton maminsan abigat, mabalinton nga alaan da kita. Kat mapantuman din ilako ni Anton. Saan para si Dayo laang dagita? Asos, nagadun nga no para si Dami laang. Makasuyamot no, uong akanayon ti si daan. Nga uray no agduduma aputahe ti panang luto. Sa bagay Nagagamo ni Anton na mangisurso. O di isursornan. Nagbiit mo't amalako si ka. Nakita nga rod idi na minsan. Makasitsidaak iti uong. Awan mo't maigatang ko iti. Sa di na mo't ipautang. Kasano nga ipautang na. Pakitsenda na mo di paglakwan na. Itarus na ti mapan makitsenda no kas jay ang makalakon iti uong. Igatang nanto mutun iti karnit baboy wano baka dyan aglakwan na. O di ayos man na iti pagbihag. Imbag man. Tay ko nakngarudan ti kang. Igatang mi iti sabali ang masida ti paglakwan na. Nagsaya ata. Mabalin apulangan ka. Uray 20 la kadagita pagpatubuan iti uong. Patubo ak mamak. Ay, mabalin may. Tinasaya at mapan ka ija balay da Rosa. Iso nati pang ibagaam ta. Agang angkat iti para lako. Sagmamanungay nga tati panaglako na. Ay, nalakala. 50 ti maysa. No 50 ti maysa. Di 5 gasutan jay sa nga pulo. Wana? Awan mo't 5 gasut pesos ko. Isu nga rod asikalakuman ti pangalaang. Tauray bayadak inton Sabado. Utangam? Wana. Mabalin.
Anya, sino pa'y ti agurdar? Ibagayon, tayawag ko. Yagdadagos tado tinaramid na para lako. Siya, Rosa. 20 fruiting bags. Oh, kada ka magayam di tamang Anton. Ay, kumusta nga dagi uong yon? Mayat titubo dan. Nakitak di garden niya, oh. Nagpipintas na mula yung anatang itilikod ti balay nyo, ah. Ay, tayin sige dami nga ikabkabil na gajay fruiting bags nga awanan ti agtubo. Kanagan pa'y gayam da siya. Wen mate. Apay, nalipatan ni Manang Iday, jim baga ka pamayan na kadagi ag pason a fruiting bags. Awan, maawata kon. Ar-aramidin nandiyan na adal na kin ka, angam di na lang ata ibagbaga kanyak. Wen kat nga ta, ah. Ay, sino pa'y tagurdar? Ibagayon, tayawag kon. Ay na kami mamay. Awan mo ti agtubo iti pagpatubuan iti uong nga inalakin manang iday na nasuping. Sa urtay jay. Anya, ay un gayam. Saan kumutin na makitkita ni Anton nagisursur iti uaw? Apay, saan nga tanayang agpatpatubo ni Iday iti uaw? Yud udong ni Mang Anton dagiyay uong dan na nasuping. Ay kasta aya. Uwan na. Masurunak. Saan samot a pagtubuan ti uong dagiyay inted na kanyak? Pikin samot. Nusa na pagpatubuan iti uaw? Anya ko mga raw. Daka mo ah. Basta awan nagtubo. Na minsan laang nga adda nagtubo. Idinto tako na alima abulan. Anya. Oy di mo ibagbaga ti kasta ah. Tanagga po ni Rosa dagay inted ni Iday kun ka. Basta awanan ti agtubo. Di uray umayok kitaan. Talaga nga dalukluko ni Tikang, nanang. Bayan yun. Yung masapo la makita tayo ano inan ano na nga mindagi jay. Un ngagpaisong Rosa, tane. Iwarwaras ng ti chismis apag kukwartaan tayo lakanon dagiti kayat damet ti agpatubo iti uong. Ne, madiday ta ah. Wen nga rod. Isungrod ako nak. Mapantayo kitaan. Jay bagbaga na api ke apagpatubuan ni ti uong. Alawan, mapantayaw itamot lang. Nimbagag sapam, tikang. Ne. Bunggoy kayo mat nga may dito'y balay men. Apay. Nagito yung simursurot kanyak. Padamot la nagalay ti pagpatubuan iti uong. Ijayan ni Manang Iday. Wan, tikang. Na yun jay impautang ko kan kadagi jay pagpatubuan da pay lang aging gayta. Apay sa day tatikang. Ita, Ha? ipakita man kada kami na iti pagpatubuan iti uong nga daking ka. Wandan ah. Anya nga awandan. Ipakitam ka na kami, tikang. Alamon, ipakita ka na kayo. Pag titinulungan dakit din nga umay salangadan. Sumurot kay kanya. Nanas mo tayo. Iti mo't likod ti balayaw. Imbalang po ka din, tikang. Wan. Katap na awanan ti ado asao. Kitaan nyo ditan. Ditatin ang ibalangak. Oh, kita tayo man. Pakabsat. Ne. Anya da kita? Imbalang mo dito'y pagikabkabilan nyo iti basura. Nagtubo dan. Ano ito? Saan kat nga uong dagitan? Nalnalpus dan. Ano ba yung tubtubo? Ano na pa ngay? Pagibasurahan mo, titi nagduduma arugit, tita nang ipatubuan na. Ganyan. Awanan na. Maya, dita nang ikabilam, tikang. Na vitamina na kita uong mo, nga uong tisador. Uong tisador. Uong. Oh.
natagtagainap ko mo ito, oo nga nagsarsaritaan mi kan Rosa. Ang tagayam oong kisa daw. Domingo, mabali namin. Talagang atakas to eh. Tunggal madanon, wano dandanin ti eleksyon, nasyonal man, wano lokal, kasla makibor na agam ambisyon na makatugaw iti posisyon. Talaga kasta, tatunggal tao at daan ambisyon. Uli nga raw. Kasi ta, saan na makaid na iti agam ambisyon na sumukat kada kayo. Ita ta malpasan ti termyaw. Nita nga raw, ag dinamagan dito nagbugsutan, ti panagkaot-kaot iti bulsa dagiti agam ambisyon a sumukat to kanyak, kas barangay chairman. Sa payawan sa timako na alusok abul sa ita. Talagang awan. Agbalin pa ikit din na karatista dagiti magbagada a boxing hero. Ngem para makita no di mabutbutan to ti bulsada no di dagan annad. Amang ano into nagangay addan to sangawiwian ti listan ti utang na i-store ni kakasaka. Sana pagduadwaan na ita. Ore COVID. Sana na maliklikan ti pan nakalipad lang iti manginom iti protocol at distancing. Adamin ditan. Iso nga ado ti mabaliwan ita tadanda ni manin eleksyon. At danto pa'y naalimadamad ko amang yut utangan iti maawat nanto nga honoraryo. Nayakin na sigurista daytan. Maaglatan adat ay mamati dita. Makatawaan at na. Anyan ngagpaiso ti tao. Husto tay kunada nga awan panakapnek. Nungay nga ta maabak na diyang agam ambisyon na makatugaw to a barangay opisyal. Nya pa'y ngay, no maabak, kaya rigan nanton dati kali at imayab itinakangat nga to. Nangat nga to ng tinamnamaan na akabailan na. Kat gapo, tanalabsan na, anya pa'y ngay, matinag, manabtuog. Kat iti panagdiso na, Patay! ay biyagaya. Kas latakyak. Kada may Ay. isang ambisyoso. Imbag ta nagbabaway. Amok na sino daytan. Aduda. Ando tinakarititan. Gaputan naglatak da, gapu iti strategy da. Tiyan mo da, aglatak da, ni amin na panag. Tiyan mo da, mamimpinsan nga ipaay lang iti tao, ti takkala panagtalag. Kaya panangid idulo da, kadakwada, iti amin na kayat da nga ramida. Ngay sumot lang ti posible, apakatin na ganda ko nam. Gusto kayo. Pagkangayan na, dinadal na mutlangan ti bukod na reputasyon. Ado nga men, ti pagbaliwan ti tao kan panawain. Saan tayo ang mapakadaan? Unmet. Kas kuman, no, sakton ti barangay chairman. Kat kagawad kay tulangan. Ang mga nung kaputasya kon ti chairman, kat dildil agan kay tulangan. Ni. Lakas ta. Sana ya, agbaliw ti panawin na saan tayo ang mapakpakadaan. Agbaliw mo ti tao. Kas kumano, kas latag taga-inip asyak tagbali na presidente ti Pilipinas. Dil agak tulat tamatan ni Tata Digong asigod na presidente. Kas lakas jay. Ay, sobra akin na nga to ti arapap yun. Nga uri ti taga-inip lang. Taga-inip lang, mate. Uran, ngala. Uray, busy langin. Kat ni mat BBM ti presidente. Sana BBM Siyak. Kaya ti busy. Kastalaang. Taga-inip nga ron. Sa mabalin. Ni. Mabit lang ta sungbatak man daytoy. Office of the President, may I help you? What can I do for you? Yes.
Yes, sir. Yes, Senator. You can come na. Come na in the Malacanang of the North. Ay, okay. Bye. Ay, ano di linaw-lawat yan? Sus, sino di mawag? Ni Mayor. Ngamjak na abutan. Inlay-layon ko na. Di nag-practice. Anya? Nungay mabaliktad ti lubang. Kat pudno asakton ti presidente. Sukatak ni Digong. Wino uray busy presidente lang. Tanilini ti sukatak. Sana dakas ta karapaap ta libre mat kan tagtagainap nga road. Mabalin. Nagawin at bitan, sukata. Sumurtak kang tatang iti-ili. Kastaya. Tidagas na. Kapilitan nga rin kapambin di barangay office. Ta-absent mat di officer of the day kumaita. Manan? Uy, kasta tikin responsable na iti kakadwa. Sa dalalis to, no? Makasauak sa manin. Sige, tagrubatak wait. Nagpaili na tatang mo kan dumahing Rosa. Wana nang, nagsubli ni Doming iti balay ata nagsukat. Mapanda ka no yung opisina ni Mayor. Ay, wun, balagip kon. Nasa uni tatang mo iti rabi apapaayaban ka no ni Mayor. May papansa iti line up iti politika ka no, ti meeting akayat na nga atendaran dagiti kakapitan ti barangay. Talagang agkakaribuso man ang dagiti politiko. Dayta nga rutisang ka sa uni tatang mo. Sapay tila mayang angaw na no kwa. Anya ti ang angaw ni tatang? Nungay nga ta ka no isuntun ti Mayor. Wano gobernador, wano senador. Anya? Wano, kasda tagtagain na plaang kat isunton ti Vice Presidente. Wano, isuntukit din ti sumukat kini Presidente Digong. Kasta man ti sang kaibaganan o kwa. Anya? Una kinangato ti arapa updatean. Ay, amumot ni tatang maun. Kan kaskanayon na nga ibaga. Libre ka no mo ti agarapaap. Di ure arapaapam aminan ti kakangatuan nga arapaap. Tumayab ka aging gaijay labos dagiti ulap kat mabalain. Anya? Pudno mo saan ay harusa. San kidain? Oh, kaskanyak. No arapaapik mat ngay ti kas iti arapaap ni tatang mo. O di syakton ti first lady. Ala! Ay sauce. Aduti pumudno nga oray saan tayo pa'y anamnamaan. Kasta ti biyag no ni Apo Diyos ti mangiturong, Rosa. Ay, nagpayagmat ka ni tatang. Kuna nang agsublian dagos diti barangay affairs office. Kasarita na lang mat ni Mayor ako nana sa kambay ti meeting. Makatulog-tulog agpayakat nga oray dito yan. Agsanggirak man iti nagpagawa ka. Oray kat naka-face mask ka. Lumayridap ko man. Jakton mapungutan na anak ang hangaak. Ayos lahat na. Tana apot matingiwat ko. Ay na. Sak malaptan na ito eh. Agkalupan na iti mata.
nagawanan ti sa pulon tayo ti kasasat tayo itananang. Naglupos na yun. Husto ka, Rosa. Kasla tala naglupos na agpaisaon ni Domeng ti Presidente ti Pilipinas kat nimot tatangyo ti Vice Presidente. Wan nanang. Sikat ti First Lady kat siyak mo ti Second Lady. Husto ka di, Rosa? Hustulatan Ay, ay, pulos. Adyak ni namnama na ito apagbanagan tayo, Rosa. Takunada nga rodan, nanang. Tibiyag kat mayarig iti pilid nga agtultulid wano agtaytayak. Wan, kat apaw, anda tayo dito yung Malacanang of the North. Nanang. Ay, di ure agpatingga tayo laang dito yung Norte nga agnaad. Ure man saan tayo mapanagnaad di Malacanang di Manila. Wan dalatatang kini Domeng ti mapan ijay nokwa. Ure dito yaklatan Rosa kung tinto akaw. Ay, kat kabayatan ti kaadda tayo ditoy, agaramid tayo tinasayaat para iti pagimbagan dagiti umili. Kung agserbi tayo kadagiti tao. San kat ada tayo ti sirbianda. Wan nanang. Kat, sapay la ko ba? Tawan pagbaliwan datatang yung intumeng. Uray addadan iti turay, napakumbabadalat ako ma. Dayta, ti kanay ngay palagip ko kan Domeng. Tirigat na, saan ko unayin mo ta makasarsarita ni tatang mau. Iso asaan ko na mapalpalagi pa na kanayaw. Apay ngay, katagaw awid mo ditoy. Man-manong kami ang makapagsarita o rin o gaw awid. Takanayon na nabannog no sumang pag iturong nalatan. Nay, ang mga nagbaliw ni tatang. Ay, saan kumamot Rosa? Nalabay anyaw. Palagi pakmat no may kanak iti gondaway ang makasarita kan kuana. Tatang, bise. Tanangin niyo ti makisarita. Sabatin na tayo ng iti taga-media. Win kadi. Ala, adaywan nakbasi. Tadi dagat ko na, nagpapagiyakin ka. Gaputa manugang ka. Remember, COVID, distancing pa lang. Sige, distancing agpasaw. Keep distance. Tanyan ti katugangak. Good day, Mr. President. Mabalin na kayo makasarita? Just a minute. Madam... Yeah. Madam Media Lady. I am the Vice President. Gustilo kaya kab ikulipagpag. Yes, Mr. Vice President. I can talk in behalf of my son-in-law as the President. Saklatan diyak sao. Yes, Madam Media Lady, go on. Thank you, Mr. President. By the way, my name is Miss Filipa Makabunga. Nice meeting you, Miss Makabunga. Awan agbunga iti ado ti Tatang, ag-English kayo. Yeah. You can proceed, Mr. President. You be the one to Yes, madam. Come on, go on. Imbag tayo may kayo dito pisina tatang. Kanimbag tayo nag-break dagiti staff dito. Isu nga ron ni malatiwak dito ayan mo ta break time. Isa mabalin kayo latamot nga awagan kasi tigagangay. Kas manugang yaw. Rombeng lang. Ha? Kahit oray manugang ka ta si kama ti presidente, sige pagbigyan ka. Nalalaing ka pa ilang ag-English ngam siya. Aminak na ita. Isu at thank you. Sa anak unay anabainan itay ijay lady reporter anang sabat ka na tayo itay bigat. Ay, imbag, ta dito'y titinurong mo ipagsupeng. Anyamot tan, insan ko. Nagbalbaliw at talagan.
Ay da. Ay, dakkel tinagbaliwan na itata nakagunudan. Wan. Nalabsan nan tituktok na. Isu adito yak pailaeng. Ay, katwa na. Nasaya at kit di Tadito'y pa iti nalagip mo ang nagkamangan. Tano saan? Ay, jak laamaw. Dito yak pailayan nyo ipag. Sika ti kasingadan kanyak nga ipag ko akasinsin ni Kusteng. Isu adito yan balayaw tinapanunot ko ang nagkamangan. Ay, wala. Ay, kahit. Ay na. Jak impagaro. No kasano anatun oy ni insan gusting ti arapaap na amak mo na. Akangatwan pa yun nga arapaap na. Supay ti panakarakrak ti relasyon niya. Awan ket naglakayan na Napnek kuman iti biyag na tabi si presidente. Ket presidente pa imot ni Dumengag. Gaban yan. At dapay lagayam saan na apakapnekan iti biyag na. Kaya't na pa iti makaara ko piti ububeng ken kalaplap sa tanda itataguranga kao ni pag. Hindi, apa yun, abira ko pa. Adya ka, Mike. Kahit, sauce, kasino tinatay, di kayong gusting. Nakubid ka din ni Apo Vice Presidente Akayo. Ay, sasawang matikay. Hindi, mistik kaya Jimbaga. Nagraraira pa ang T-virus ita. Nakarkaro pa ngayon. Mistake talaga. Saan anak COVID ni insan gusteng? Ay, nunaan anon jay kayong ko akasinsin mo. May siksikat sa ngaminan kay talaga aglablabas mo tang. Ay, day tangarod ti madi. Kas ita, adda kanun kasukat ni ipagsupay. Iso a pinanawan nan ni insan ko agusteng. Aya, kuna akong kay. Ay, inaksakit sutilin abakan. Alaman nga ron, abirat. Ureket asidagmat la dito iti barangay may nagbugsutan. Inka kundi pasyar injay. Ngamnay, di mo ibagbaga dito iti nagkamangak Uwan man. Ngamnay, di ka tumultulad ikay. Tano tuladam ni kasinsing ko. Sukatang kamitang. Ngay. Ala, mapankakit din ngagpaisaw. Kat ibagam to kanyak no niya dagiti aramida na ijay. Mga din sangpot na pakit din ti babae na niya pimalasyo abalay medyo nagbugsutan. Ay, Agyaman na. Amukon tayan ni Nanang. Ay, madanagan ako na yan. Awan pagdanagam ka anakan. Anybody home? Ne, aday tan ni Tatang. Ay, awan na tati dadanagan na iti kaawan ni Nanang. Anybody home? Somebody at home! Wait a minute! Ay, hindi. Kundi English kayo matan anakan. Day tapay ti may saan nabaliwan, Uncle Ikoy. Practice kami nga aging les. Tahos tunto ka no naman kami iji Hawaii. Ay, wait a minute, Mr. Vice President! The First Lady is coming to open the door! Tiko na mga ta, bimato akayong. Gabisan, mamunto'y pusok. No awanan ti sa bali at tao akasangsango. Ay, nananade. Nagsangit ka batin kayo. Iwan. Nang runa numatangad ko na kita rekwerdos mikin ni Supeng. Ang abirat mo. Anyan. Kasla malusak ti puso kiti kaunggak. Kasla pa'y may raman ti barakan daldalam ko kadamat ti ko lang ay sinapo aya. Ay. Naliklikak ti kubay, matayak sa lata. Oy! Nadirdir sa dalam ko. Grabe mo, daitan kayo. Uy! Kasla, may gadun! Nadirdir, tidalim ko agraman barak, nunay tay matagat ko na ita, naritrato mi. Uy! Ay!
Talagang awa nun na makasubyan nakpay ni Suping dito. Pimalasyo na balay mi kayo. Tumangad ka. Look up. Ay, naibaliktad mo day tamay sa akwado tiritrato. Huwan. Teritrato mi kan Suping idi nagkasar kami dita. Imbaga na idi di na kun kayat kat ibaliktad na dita. Di na kanu ipirak wino buungan ta sayang matimbayad na iti. Nalagip na ngayon pala minute data. Uy! Siyawa na talaga. Ay, kayong... Kahit kumati pumanawon dito pimalasyo ang balay may dito nagbugsutan no kasti kayo. Anya? Wen, pampanunutek. Agfailak sa iti bakasyon ko iti kinabisi presidente. Makamuditan, ni bagadan to anak ko bidak. Ay! Kahit anyang iti aramid. Agsubliak pa lang kasi tisigod Agustin nga. Hindi sa anak pa yan nabutusan na vice presidente. Ay, ne. Ay, bayat. No sa di naman tayan ni Suping ita. Kaya't ko amamuan na nga awan ako ni dimansyon mi. Parang agsubli. Ay, kay... Isunto ba ti pa nagsublime, kasta? Unto Iso sa anak siguro nga umadayo. Mapanak lang agna dito sa bali nga ili. Tapno masiim kumot lang nagsubli ni Suping ko dito mansyon mi. Dumeng, dahito yung tiba nagtibaligi ni tatang iti arapaap na. Apay manan. Kasangsangpet ko laan naggapo iti Malacanang of the North. Nga madinsama na damag ti maamwakaw. Talaga maday. Pimanawan ni nanang iti mansunda. Ita, ni mo tatang ti pimanaw. Nag-file lang iti bakasyon na. Ngam di na imbaga apanawan na ti mansunda. Nagtampong matan. Pimanawan. Medyo natalinayan ti pagilyan. Ngam ti mat pamilya ti sumaruno amawara. Madinsa. Baday ti epekto ti panakisursurot ni tatangan niya ka nag-opisyal. Dumeng. Impagta nagmayat ang busy lang, di tarayan na ini. Tano tinga ta kina presidente kat sakti busy, ay nalpaskan Pilipinas. Abang nadantuman mangibagan anay imbag para iti demonyo ta makapagtonos da. Ngam dagiti politiko anay patugaw, pulos. Awan no karakwada. Kas ita. Kas ta ti mapaspasamak kada tatang kenanang. Nay, ada tao ipag. Ay, mabit lang. Ang mga nutay agla ko iti ikanday ta. Siya kung timapan mangilukat ipag. Alaman nga ron, tanay. Yak maitisyo to'y ganggan silwa. Suping. Gusteng, sinurot na ka. Ano siyan? Diyak ka mga daka dito. Tatang, apo vice presidente. Na, Ang damot gayam di tininanang asap sa pulan nyo. Sumrak tayo, tagsarita kayo. ay saan? Ha, nalpas nan ngayon baga adinakmut gayam sinurot. Isang kayo ruwat. Suping! Suping! Isa kayo! Na, Busy. ay, Hindi saan? ka pa natayaon. Bebe, amon! Isa na busy. Di sukwan. Fight. Yawid yun ni nanang. Yawid yun. Agring kayo, kagawan. Tanod. Tarot ugok. Jesus, agawit tayo karon kuno ni German. Binaunak ka mga yapking ka dito barangay affairs office kagawad. Ada kami sa... Oh. Apo, na yun kagawad doming. Uri sa dino gayam kasi mayat lata dito turugam Anya? Kababain pa yan. Anjakon. Ijakon tagturog-turog. Domi
Mabali namin. Ay, awan lata. Lockdown manay. Sino ti kasasaom, Rosa? Sika. Damdamagag no pudno ama lockdown manan tili tayo. Uy, nakangagamit na ita. Nangagkapagsarasaritaan dagijay nagwawaran ngagtutungtong iji sangot istor ni inasakka. Nakigtot man dagi awan ammo dang aramidan ano agdudupong. Word, nabuwak dahi di limabas ni kagawad biryaw. Anang ipukaw a lockdown tayo manain. Kat maipari ti agdudupong nga stay at home tayo lata. Talaga akasta. Nagato ka naman ang tinag-positive. Un nga ron. Isang awan san tinamnamang agsubi ti kasi tisigod ti kasasaan tayo. Ay, rumigat ti panagbiyagan. Naita ti makit kita. Ado man ti agreklamo nga awan makandan. Naita ti agbalin man na problema ti barangay. Imbag ko man ubas tantilat ti ayuda. Awan pa'y kati sumangsangpet nga ayudan Wala. Depende na ito ti sitwasyon. No, adumanan ti aga-apa, aladal nga awan mayat nga agdonar. Ado man ti umasidag kada kay nga opisyal ti barangay. Kapilitan, isong agsagana ka. Amangan no adda umay agitangan iti kaldero na iti balay. Anya? Nalabos mo't daytan. Umay agkamang dagiti awan mayapoy daa. Saan da mga taabit-bitan ti kaldero da pakargaan. Kulapsa. Adda na nga ramid iti kasta iti damo ti lockdown. Awan, malagip ka Nagbali na pag-aangawan dagiti daduma ka baranggayan dayjay. Ang bilib ka. Saan na ka mabain ko na. Tadi na kano kaya tamatay tibisin ng anak na. Dakilang ina. Talaga. Kat gapoy ti dayjay. Imado tinasyan. Kat ado tinaawat na tulong. Nagasat talaga. Nagasat adaksang gasat. Husto ka. Daksang gasat kami na talaga pinanawan ti asawa na nang ikabalay ti ubing. Dayjay nang ikabalay ti daksang gasat inton masungad nga aldaw. Nalabi na kasta. Naragsak kita. Ngam di na may baga no anyat mapasama kiti masakbayan. Sige, ito mapanak hindi barangay hall. Imawag ni tatang itay. Stay at home. Dayta ti pamilin. No kasapulan arumar ti may sa atao, sumurot iti protocol. Na istrikto manitan. Wen, tanay, no kaano nga adon ti nabakunaan, kasla umad-adumot ten ti mapaspasitive. Problema talaga. Wen, sana maibos ti problema. Sakit sumalisalin mo't latta ti panagkakaribuso dagiti politiko. Naita ti pakababalawan ita ti administrasyon. Taado pa yung tag ko na amaul-ulaw san ni Presidente Ligaw. Amok pa'y mo't ngamin. Apay ano da dumakit kasla di na pampanunutan ti bagbagana. Naita nga ron. Nangro na ita tadandanin ti filing. Anya nga tangagpay so ti mapasama kiti masunga datawan. Ti makunak, isumag lang iso. Tani, ado pa ti sana na sulbara parikot ti pagilyan. Ngam agsukat tumanan ti Pangulo. No asinon to ti sumukat, amang no sana may tulo na itinarugyan na proyekto. No di kat sabalin to matarugi. Dependin to nga damat dayta no asino ti sumukat. No tay kaalyado da a presidente ti sumukat ay kat may tuloy nga taa. Sabay ko maatakas ta. Basta mga bakto ko ma, di manok ka. Amuklatan no sino ti manok yung ibagbagayaw. Imbagtamom. Makimanok ka mo ito na.
Anya pa nga. Talaga mo, tasipod pa ide. Kat jemot ama na ide ti idolo na di amang ko. Nga isumot tinamulagatak nga inidolo mo tayo. Sapay kumata agbaliw tumutan ti kasasad tayo. Ura no, kastoy adi pumampanaw ti kubid. Agbiag tayo latta kuma asis salunat. Tirigat na. Amang ano mawash out tayo ton di ti lubong. Kalpasan tidwa, haging at talo atawan manipo dita. Dajay bagbaga dagitisan ngo manamong iti bakuna daytan. Matay kanu amin ana bakunaan. Wan ka no. Matay tayo mo't amin kay. Matay amin na tao. Saan lang agigidan? Abay, agbiag nga taaya itag nanayaw nagitisan na nagpabakuna. Alaman? Oh, anyat makunam dito dumeng. Awan bumato a tao di tirabaw ti daga. Matay tayo amin. Naisulit kaya mo di anak damang daris. Uy, kapilitan anay pa ni Jacinta. Tawan ti mabalin na pag-kwarantina ni Jipalayda. Sa adudamot nga kakabalay. Ngam, nakakwarantin da mo ila amin. Saan aya? Wala. Mauray ti resulta ti swab test na gijay da duma kabalay na. Ay, nagrigat kat nga tanti maisulit. Laki niya. Eso nga ano ti sana makaawid na si Bibiyag. Ay, sapay kumaa. Tamakaawid to si Bibiyag di anak damang daris. Maagasan kuma. Sapay ko matamagasan. Nupay adon ti sana naagasan anay pan ijay. Naglokon. Lockdown. Ibusunan ni Rosa ti oras na iti panaglablaba na karang ti uloys. Kas kada kurtina. Bayat may. Basi kaso iti usto to'y balay no kasto nga stay at home. Awan rumar, awan naman paniti sa palya lugar. No lakit dita, sana napatag-unay ti gagarain. So stay at home talaga. Kasi kaliyak. Stay at home mo. Lujutik ija barangay. Compulsory ang mapanak. Ang ita. Stay at home pa'y lahing. Ay na. Ti kasi katay-tay na apektaran. Nang rona no ma-isolate da. Kasi ti anak na mangdaris abalasan. Kaasimot na dyan. Sabi ko mata maagasan. Tadikat may tulad ka rin iti imunan anak kubit. Dapudalagan tinaisangpod lang iti kakabagyan ra. Ay na. Ituro ko pa ikit eh. Anyat ko ngay. Kat stay at home mo. So, may sada ito yung aramidan. Stay asleep. Maturog. Maturog. Nagasat di anak dadaris anak hubay tanaagasan. Talaga mo tanagasat. San na pa'y agasat ti matay.
Saan na ituding amatay iti COVID kunam? Wen, nga madan sa problema, dadares, iya anak da. Apay kanaw. Agmamayo kano akanayo. Sana matagtagari. Kasla agsakit matlaang. Uray tasaan mo tin na COVID? Wen, awanan ti sintomas ti COVID kinkwana. Sa negative matain. Anya kano nga iti problema da? Day nga ro ti problema ni Daris. Nay, kasano day ta? Ag problema da iti anak da? Asaan da nga mo no anya ti problema na? Wen nga raw. Ay kat damagan da Saan nga ro ngagsasaaw? Ay, sabali sakit day jayan. Madanagan da nga ro. Di ipa-doktor da nga main. Day tamat ti may sa problema. Manag, Nadidigran sa iti pan naka-isolate na. Dinan kay tagpakita iti doktor. ay, day talaeng Mabuteng ket nga ta, nga abangan no ibagada COVID manay. Wen, iso nga oray la kumkumpet kano iti adigi ti balay dano datay asit ganda. Pagarupen na apilitin da nga ipan iti ospital. Anyan? Masyanda, kimanya nga rod. Pagimbagan na mutlaeng, normal ka no ti salunat na. Awan makita da pagilasinan nga da sakit na. Aglaladot laeng asaan nga agsasao. Ay inaktuman kita ay. Ay sos, naggapo iti sakit a COVID dayjay bakit? Agsakbay ka man, Mike. Uwan, amok mater aramidak. Inakto kita anja anak dadares. Basta nalatan manang suping. Nakatugaw ang nakadayo ti turong dagiti matana. Imisumot itay kinasaok. Una, umisimlatan. Ngam di mo nadlaw. Di man lang nagsao itay kinasao. Un nga raw, kaslaawan nang na ngayong bagak. Ay no, matantanagan ka ba? Ato. Merienda tayo pa'y Madang Sufeng. Ay na, nagtaktak ka pa'y laang matminda. Ay, oray COVID. Oray mamin ano tayo lockdown. Basta dalat ta mabalin akanon tayo mangan tayo latta. Ayun Apay, no lockdown, ag-lockdown mo't ayang aron tibito ka tayo. Saan mo't? Mayat kumaano kasta manang. Tapno awanan ti ag problema, may papan iti ayuda. No adadag iti dagolay. Ay, kumaa. Ngam kasanaw. Agsisinublat mo't dagiti kabaranggayan nga may mangyasog iti panagbisindan. Day talaang Iso amayat ko mga agpaisaw. No malakdown mo't tibito ka. Daytay saan mo't nga agbisain. Tapno patas ang laban ako nada. Ay, uda. Apay, basang. Anyat parikot mo. Kunada tatangken nanang mo anagahasat ka. Tanalasatam tikimpet ken ka akubed. Ngam apay ngay, anak kalidlid ay kansamay. Di ka di makasaaw. Ay susapo. Anya nga tat napasamak iti dayto nga anak dadaris. Day. Agsaibag kan samot tayo. Adda ka din nadagsan a problema, Alpa. Agsao ka kumamot Taibagam no anyat problema. Saan mi nga mo ti aramidon may no di ka agsao. Nanay, taagsangit anya ka di ayati parikot mo basang. Awan mo't makitak. Nabintas ti pan magem. Nakapimpintas ka. Ay, di mo dadaalan ti panawon mo. Juan, nagpintasak ka no.
Nanay, apay nga nagrungaab kamitay. Nagpintasak ka, no? Aso, sa napapaspasamak mon, Alpha. Ay, dara, isminda! Umay kayuman! Talaga nga da problema di anak damang daris dong. Kanya ka na. Nakasarita ka din ni nanang. Nagsao ka no, ngam awan imbagana. Ngam mamati ni nana nga ada nadagsan ang problema na. Kanya ka tangay. Sa bagay, nalpasan ti lockdown dito ayan tayo. Mabalinda na mapanipa-check up. Dayta nga rin ti problema da. Kaya't da mapan ipa-check up, taamangan ka no adamat sa bali asakit ang nasagap na, idi na-isolate. Kanya nga'y kumasakit. Anya mo tayo nga'y? Anya matay. Nalasat na ti COVID. Anda nga ta sa bali sakit na. Kat isaw ti domektikar. Ang mo tayo. Ay, hawan Sa pang panunutag mo't amapan sa rungkaran dong. Ang kalata barang sikat ti pangibagaan na no daman problema na. Pagsinsinublatan latan daro sa kensupeng ang mapankasarsarita ni Alpha no kasta. Wala na. Sa laag sao kanumat. No dananang kan rosa ti makisao kan kwa na. Nya ket ti mapaspasamak king kwanan Koneksyon nga pati virus da jayan. Ang mga nadakit di sa bali a virus sa kimpet kan kwa na. Anya kuha mo ta virus ngay? Dahil tati may sama na problema. Problema kit di ka na yun. Un nga ron. Problema lata. Kasi ti imay itay dito yung nakabit-bit iti tayab. Tayab di kep-kep. Di na darimus-musak apimanaw itay dimtengak. Uy, kinipkepan nan di tayab iti pimanaw dito. Bit-bit na da jay itay imay. Apa di tayab? No da nagitangan iti ti kalderaw. Adamot nagitangan iti tayab. Anyan. Ket anyat karga di tayab na itay pimanaw. Inkarga na ijayan na kita inted ko a reserba nga ayuda para ka iti umay agpakaasi. Man ano lang nga umaymat ko man mangibagawin agdawat iti tulong. Asan nang ikarkaraman di tayab da? Dahil tangarot tinakakatawa. Ti paikit di ko nakitaya. Amangan kit din umay batan na di tayab. Adi sa bali man na probleman. Taawanan ti paglutuan na no maburak di tayab na. Agyaman na kiti ano siya tangam umay dito'y balay. Kapampanaw lang ni Madang Sofia. Kasta aya? Wen. Ay, nagsangsangit manun ti anak mingam. Awan mo't imbaga na makagapo. Apay nga ta? Ay, kaubak paikit din. Saan kayo ama Ikagumaan nyo mat akasarita. Ang mga numaibagalan to, mailakada kayo tigapuna, no apay akas tamot ten. Mauba akoon. Ay, saan ko maakas at ibagayo, manang? Nilakay ko Tama kaungat no daduma. Bukawan na paikit di Wala, adada makapadanag. Ang mga nuga po iti panang bugbugkaw na, kat makapanunot lakit nga ro iti dakas. Ay, sapay ko maata sana mapasamak ti kasta, Rosa. Sige, takasaritak manan. Pilitam amang ibagan, no anya di problema na nga ipagpagana, manang. Nagyaman kami, tayo may kamot lang dito barangay hall, Alpha. Kuna ni Manang Rosa matulungan da.
Munboy. Dito, iti ayan titulong. Tadala tamo dagiti na ayat nga gitunar ka dagiti namnamaan da ka sa pulan ti padada tao. Agyaman na, no matulungan dak, Chairman. Basta ibagaan mo niya titulong akayat mo. Basta sana kwarta, taday ta ti awan ka na kami. Saan na kwarta? Anyang raw. Naku, BJ frontliner anang asikaso kanya, BJ isolation center. Ah, Nadawag yung mat nga tayo di. Ti kaadda ti frontliner anatay iti COVID. Uy, nadamag bineta. Naakaran kanyok day jay. Anya? ah! Ni kunak man nun naka-PPE dagiti agasikaso ka dagiti pasyente. Wag, kompleto ti proteksyon asuot na. Oh. Saanan ana protektaran, idi inikat nan dagijay asuot na. Iti na minsan nga isasarag na iti ayan ko. Anya? Sana nagaramat iti proteksyon. Idi simrag, kompleto. Idi adan iti ayan ko. Labusan. Inikat ng ti face mask na. Kud. Katanya. Anya tinaramid na. Kapag inikat na ti face mask na. Narakop kung inagkanak. Nanyan, di na COVID. Gungguna na. Anya? Adda kasta napasama. Napasamak nga ron kanya. Ti pare ko ti takot. Daytoy. Masikugag. Ha? What? Nasikugan nagdayjay anak ko, babe. Iswa, kunak, kasano akon. Asinon to ti ibagak gama to ipas ngay kunto asikog ka. Natay mo't iti COVID, jay amana. Ibagak to ka de, nga anak ti COVID day toy. Ha? Anak ti COVID. Anak ti COVID. Daya ba? Anak ti COVID. Anya mo't dahil na natagtagainom ko. Anak ti COVID.